uvuka udle. Namhlanje ke bantu abakethu asichubekeni nesifundo sethu savuka udle the history of the church la sikhuluma khona ke namhlanje ngemvuselelo yaseGermany. Le mvuselelo yaseGermany madabawethu iassociatewa nalomunye nje umholi waseGermany labedume kakhulu kwakuthiwa nguMartin Luther. Ngeke ngaveta ke lokuthi lo babe wadalwa ngo1483 uyise waMartin Luther bekadimiselele ukuthi umfana wakhe vele utakumfundzisa ukuze abe ngummeli because yena befuna umntwana wakhe abe ngummeli. Lo mfana beyahlamphe kakhulu bantu abakethu ekufundweni takhe waphumelela ngisho ekolishi waninga waticule liphakeme embamba egameni likaJesu. Kwasi lapha bo1505 ngalenye ilanga nje ahamba nemngane wakhe inkosi yami umfana washaywa litulu wafa. Wesaba Martin Luther bona lokuthi yathi kuphila kwemuntu kufishane. Wahamba Martin Luther wayojoyina ema-monks wahlala khona noma uyise bengayithandi ke lenzaba yokuthi umntwana wakhe ayohlala kuma-monasteries, but kulapho Martin Luther ayithola khona i-chance yokuthi alifundzisise iBhayibheli. Noma-ke labanye bebamhleka nje-ke bameluleka ukuthi no, ungalifunzi iBhayibheli, lela incwadi yebahlubuki. Kwahamba kwasi ngeminyaka wa1507 waqotshwa Martin Luther ukuthi abe ngumpriest. Kodwa-ke beyisoloko imkhatsata indzaba yokuthi kodwa adingathethelwa kanjani itono takhe egameni likaJesu. Ekuhluphekeni kwakhe nekukhathatekeni kwakhe abantu abakethu watholana nalomunye nje-ke wamkhombisa uthando lwaNkulunkulu, amtshela lokuthi angathethelwa uma ngabe aphenduka, angathembeli etintweni letiningi futhi angathembeki kuma-penances ukuthi uyovuma tono kumpriest. Kepha-ke still akumkhanyelanga Martin Luther kangangoba waqhubeka walifunza iBhayibheli waze watholela yena iqiniso lelikhulu ukuthi umuntu angasinziswa ngemusa, umuntu angasinziswa ngekukholwa ngaphandle nje kwemidamo yakhe. Ngeminyaka-ke wa1508 Martin Luther wasewunikwa-ke isikhundla sekwe ukuthi-ke ayofundzisa ekolishi elalakhiwe eWittenberg. Kwasi lapha bo1512 wasewunikwa-ke ticule letinkulu-ke tebudokotela kuthiwa-ke i-Doctor of Theology. Wase uyafunga-ke wafunga mbamba vele Martin Luther ukuthi utawuqhubeka alifunze iBhayibheli phinde futhi alifundzise iBhayibheli egameni likaJesu futhi utokulivikela futhi iBhayibheli. Nempela-ke vele-ke Martin Luther abe umuntu vele kweLibhayibheli, alithanza, alifunza, alifundzisa ngisho le-college ngendlela lekhanyako egameni likaJesu. But ifocus yami kakhulu ngifuna ukufocusa la kule revival lapha bo1517 yaqala lapho lenzaba yalokuphendleka kwalomlilo wemvuselelo. Kwakhona lomnye papa kwakuthiwa nguLeo 10. Lo Leo 10 ke abezama kwakha isondo, indlu yesondo yaphitha. Manje-ke bekede kahle imali yekulakha lelisondo. So wahlala phasi wacabanga kodwa ngingenta kanjani. Plan yaphuma ukuthi ingcono athengise ama-indulgences. Asafuna-ke kuthengisa ama-indulgences wabona lokho ukuthi kufuna athole abantu langabasebenzisi. Lamthola nje lowahamba wosebenza kuthengisa ama-indulgences eGermany kwakunguJohn Tetzel. Lo John Tetzel bantu abakethu kwakuyindoda leyayihlamphe kakhulu, ikhona-ke lokwathengisa lama-indulgences, ikhona lokwamaketha nje lama-indulgences, wa-advertise kamnanzi. Yayithi yona kude ngisho sinye sono lesingake sesithethelelwe ngalama-indulgences. Ama-indulgences anemandla ngisho ekukhipha umuntu osafile ku-purgatory, imjijele straight ezulwini kuNkulunkulu, imvulele emasango kangangoba abantu bebaze bakhiphe imali yokuthi bathengele ihlobo tabo letafa nje katheni kokuthi tiphume ku-purgatory tiyawungena ezulwini egameni likaJesu. Abantu abaningi bayadonseka kakhulu babuye bawathenga-ke lama-indulgences bawathenga papa wayiyakha impela imali, but-ke leyo ndzaba leyo yamkhathatha kakhulu lo Luther. Abebonile phela neBhayibhelini kokuthi imizamo yemuntu kude lengakwenda kususa tono phela nje ukuthi umuntu kufuneka kube aphendvuke ashiye tono takhe athethelelwe ngekholwa ngeJesu Kristu kuphela. Lapha ku-October 1517 waze wabhala incwadi lenkulu yayina 95 chapters, wayinamathisela emnyango wendlu yesondo eWittenberg noma-ke eWittenberg. Kule ncwadi abantu abakethu wabonakalisa kahle lokuthi indzaba yema-indulgences ayikho eBhayibhelini. Kwaqala-ke kunyakada abantu bamangala lokuthi kanti siyadotshwa la. Labanye lese bayikhiphile imali bawathenga lama-indulgences babuya vele batothola iqiniso kahle kabusha. Bani baqala kuyikhuluma lenzaba yalama-thesis
Martin Luther. Kwakufika la khona nalo John Tetzel asaqala ukuphikisa ke incwadi ka Martin Luther. Manje ke kwakutholakala ukuthi vele abantu labaningi sebavele batsheliwe sebayadi egameni lika Jesu. Uphenbile umlilo lovuthako Martin Luther. Indzaba ke vele ayiphelanga ke bantu babekethu futhi yabakhashane ke nekuphela because abantu abathuthe nakhashane bacala ukuthi ifunza leti incwadi ka Martin Luther. Angikhulumi ke ngoba phela bese kunemshina wekuthi ukhona ukuprinta tincwadi. Lokwenda ke lokwekuthi ke indzaba ya Martin Luther ifundwe abantu bathuthe nakhashane. Kwabonakala lokho siliqiniso likuluther kangawo abantu beda bathi yamanisa na Luther because babona lokwekuthi nangu lokhuluma iqiniso. Yamphatha kabi kakhulu ke baba ke leyo ndzaba le waziwakhipha incwadi leti incwadi nathi letate esatshwa kakhulu ngemakhosi. Le ncwadi ke yayithi ke ngishona incwadi nade ukuthi udaba tak excommunicator ebandleni. So wakhipha ke le ncwadi lethi ke wena Luther nebalandeli bakho uma ngabe ningavumi itono niyiyeke le ndlela leseniyendile manje nitawukhishwa ebandleni. Esikhulu sethe sabe ke Luther kukhishwa ebandleni. Wathi nje phambi kwabantu babanengi kakhulu wabasa umlilo leyo ncwadi yapapa wayishisa. Esikhulu sesibantu bethuke futhi bantu bebahalalisa bajabule kakhulu babona Luther ashisa le ncwadi leyayimthreatenisha kumkhipha ebandleni egameni lika Jesu. Wafika ke lapho papa ke akhuluma na Emperor Charles athi akayilungise lenzaba ya Luther because iyacanganisa la. So kwabitwa ke umhlangano ke lomkhulu ke bantu abakethu lwabanjwe lapha eWorms. Kulomhlangano ke bantu abakethu sebahlangene base bamema ke Luther ukuthi akede ke la mhlanganweni. Bamnika ke incwadi ke lemthembisako lo ukuthi cha ngeke alinyadwe ngeke kuthiwa le ncwadi na kuthiwa i-safe conduct. Le ncwadi egameni Sicolo ngishido ngathi kunemkhuhlane bazalwane. Le ncwadi ke lena bantu abakethu iyayisho ukuthi umuntu ngeke alinyadwe utawujika phinze asafe. Kwakungelula ke kuLuther lokuthi angaya lapha etitheni takhe because vele tiyabulala. Kodwa ngoba naku phela na Haas naye bebamnikile le safe conduct but kwendekani Haas bagcine bambulele egameni lika Jesu. Akusitanga lutho ke lokho. Wabuka Luther wathandaza wasoyahamba ke usengithembe uNkulunkulu. Wasinafika lapho angangeni nje eminyango kuleyo ndlela bekuhlanganela khona wathandaza awalonke angakangena emhlanganweni. So nase ke amisiwe ke lapha ke bamniketa ke incwadi takhe bamkhomba le ncwadi takhe le aphikisa ngato egameni lika Jesu. Bamkhuthaza ukuthi akati ihocise indzaba bekade ibhalile. Kwase ke Martin Luther wacela isikhathi sesusacela ukuthi akatinikwe lithutshana akayicabanga lenzaba. Wabuya ke Martin Luther ngakusasa egameni lika Jesu watshela baba lokuthi hayi mina ngabe ungikhombisa eBhayibhelini lokuduka nje loku wrong lengubhala ungikhombisa ngale eBhayibheli lokuthi naku la ngirong khona cha ngidawugucula ke. Wase uyema ke kwala ngisho sebamncenga vele kwala ngisho sebamsongela vele bala nje usebazama ngayo yonke indlela but wema Martin Luther wathi nangabe lokhu lengukhulume la kuliqiniso leseBhayibhelini angingeke mina ngijike egameni lika Jesu. Hayi waphuma ke umhlangano wathi ke ungakaphumi nje umhlangano abantu labaningi bathi hayi man lo muntu akabulawe lona kodwa ke lo empire wala wathi no akasubulawa akayekele. Agcina ke lapho ke sebamdedeleke Luther ke wahamba ke wabuyela ekhaya ke. Emva kwaloko kwakhishwa isimemedelo lesithi cha lo Martin Luther abantu abakethu uyahlanya. Lo Martin Luther lo unemadimoni. Ungumuntu lofuna ukuthi nje vele kube nemsindo lana kucithwe ingadi lana. Avele nje umhlubuki vele nje. Base kukhishwa ke igama lethi uma ngabe kutholakele umuntu oyawupha Martin Luther kudla noma am-accommodate emntini wakhe noma aside nje Martin Luther noma ngayiphi indlela loyo muntu loyo usenkingeni vele uyawuboshwa avelane abhekane netimo letimadima. So ke kwathiwa ke noma ngangibani lombonako Martin Luther akambambe ambuyise egameni lika Jesu. Asahamba ke Martin Luther ke endleleni aya eWattenberg. Martin Luther asabuyela emuva abuyela nje ekhaya. Luther abantu abakethu wathi ahamba la emnyameni la sigange nje kwathuka abantu bambamba emabutho amanengi afika ambamba amthi ngci
wethuka wesaba, kepha-ke asesaba washeshe wabona ukuthi hayi mani laba ngeke bamlimate laba because bangemabutho alenye elijala bekavana nalo laseSaxony lebevele kungumhlobo wakhe nje labefana naye egameni likaJesu. Lamabutho-ke amthatha-ke ayamba wombhacisa Martin Luther emntini lo wawulapha etuleni zabeni eWattenberg. Bamfihla khona lapho ukuze kubede lo khona kulimata Martin Luther because lesinqumo sasesiphumile le sasithi akabulawe lo mthola akambulali. So wamthatha-ke lo governor lona wahamba wombhacisa lapha etulu enzabeni eWattenberg egameni likaJesu. Wahlaliswa kahle-ke Martin Luther lapho kwaze kwaphela inyanga letingu-9. Kodwa-ke ngithi manje ngiyasho ukuthi abehle abengakahleli Martin Luther lapha abesebenza umsebenzi abewenza bekahumusha iBhayibheli ngeTestament abehumusha iTestament lelisha alijikisa from lesiGreek alifaka ku-German language. Abefuna ukuthi bantu labaningi bakhona ukulifundzela liBhayibheli egameni likaJesu balithola iqiniso njengoba linjalo. Asahleti-ke lapha eWitbank kwase kufika abantu abanye elabe bathi bidange ukuthi bona bangebaprofethi bahlanganisa atinvo letiningi bafundzisa atinvo lesetingasasiki kahle kwaze kwafika la khona Martin Luther vele asatidzikile asingcono ngiphume ngibuyele eWittenberg ebandleni lami ngiyokhuluma liqinisa lokuthi kahle labantu laba bayanidukisa egameni likaJesu. So wakubona vele wase uyaphumela ebaleni wahamba Martin Luther wayoyilungisa leyo ndzaba le egameni likaJesu. Wathula-ke vele-ke umsindo-ke emva kobe kuphume Martin Luther egameni likaJesu. Ngifuna-ke kuveta-ke abantu abakethu ukuthi kusasa sidawuqala phinde sikhulume sichubeke ngenzaba Martin Luther sidawuqala la khona shada khona sichubekele embili egameni likaJesu. Ubusisekani bandla bakethu umnanzi lo mlando wendibandla laKristu ubusisekani bandla.